der devera paxê tekriben 12 kilometre ji navenda bajarê Dêrsimê dûr e. Li gorî îdeya niştecihên vê deverê danê sibê di encama gulebarana baregeha leşkeriya paxê de ev şewata dest pêkirî û heta niha jî berdewam dike. Ev cihê ku dişewite warê çelengir li devera paxê ya Dêrsimê ku wekî devera Sûran û Alan jî tê nasîn agir bi daristanên maziyan ket. Ez çuxura rawne dihre kilometre tara. Rusya teşine de nevune de venge tufonga me venge tufonga me narak tavun adir veşay. Dan zor karakolu pakhestu yine uzara tufongest. Verte de niyem saat kaydiya narak adir veşya verte bırdı. Xelkên deverê ji ber agir û şewateyên ku di encama şer û pevçûnan de derdikevin bêzarin. Danişvanên vir îdia dikin ku ev agir û şewateyan ji bo ku ew vir biterikînin tên derxistin. Gatka bütün Sarı Dersim gureni. Sarı Dersim hiç kesin gureni. Ne hükümet yönü tıka, ne vanı devlete yana tıka. Hiç kesin o. Nu ara zaten hükümet vesunu tıka karakola üstüdür. Karakola bombaya esti vesin te. Yani vanı kına millet tıkara butu tol bir sürü. Hani vanı kıma ok vazim, barış vazim. Nu sonu barış vazini. Ma vesnin o savestka ma vesnin vanı gıtkara tever bir şirin. Niha derdora 5-6 Dêrsimê hewl didin bi derfetên xwe vî agirî vemrînin. Ya rast ev ne derfeti bê derfetiye. Ji bo vemrandinê ya xelk bi tevr û bêrên xwe xwaliyê davêjin ser agir yan jî bi pejikên daran hewl didin agir vemrînin. Lê di encama vê yekê de jî gelek kes birîndar dibin. Yazca versiyon yaz işte destemi baygın yani Grunherd madde tembim destin ahat gibi o destu ama işte smakan seykeni zaf geniş yani darla eminlik beno yani sönmüş ni beno. Neteni mirov ajer û giyanewer jî dikevin ber xezaba vê şewatê û bi piranî dimirin. Ew rêniya daha bo radiro ki vêseno ew maşî madir saynewe ma bas nikird nikaniye de ew çekçekoye ki yava de ne mor mendo ne kesike mendo ne mlavun mendo ne tohum mendo niye de rêne çekçeko de niye piyero vêsê piyero zanlıyor bir ha osu tutur bir vêseno tutur adir nano bira niseno hükümet seno kulu zalim zulüm hükümetı rardo hole hondo bu da persmek tengeşriye kama orta değil mi? Divan rojên dawîn li gelek deverên Dêrsimê agir û şewat derketin. Tenê li vir heta niha derdora heftê heştê hektar daristan şewitî. Ger pêşe vî agirî neyê girtin hawîrdor parêz û niştecih ditirsin ku ev şewata hîna berbelavtir bibe. Na vergi marı peyser nino. Mesela Mersin'de ekizaki vyeseno buru vyeseno mesela ara hafta abi vyesa işte Çorel gopter bir de uçak bir ondan sonra Disey Mordemi orman işçisi bir Dersim'de orman işçisi için o. Dersim'de aravi içini yani uçak ve helikopter ora servama ancak hayal bu. İta seçtay hotay hektar zavyasa Mavruşime son saati zor gureme arkadaşıma hevalma ikona zor gureni zof zavyeso Yekşi destana herî kevnara cîhanê destana Gilgameş te tê gotin ku dewlemendiya welatekî daristanên wê ne. Dêrsimî daxwaz dikin ku bajên ku didin di rewşên wiha de wekî xizmetguzarî li wan bên vegerandin. Serkan İnce, Rûdaw, Dêrsim.